Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Twakomye kweno line esooka. Twagimaze. Kuwakafavude. Tunatandika kweno edi bold. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hibbu mutau wallau biyu niyu ayyu lawwaw yuhibbunahu وعندهم التوراة جigate وعندهم التوراة nzuga wachi ontosomyewo nagambye tobuuka lesson neji buli wona obuuka ojja kubitegeera kati bintu abisoma dda bino wachi mbuusewo wano nti nesigamba nti at-tawratu ningamba nti wa indahum at-tawratu nkitegedde dayo mu lessons emabega tobuuka lesson nemu hawariyuna yatawallawna nabiyuna lawwaw ru'usuhum ayyuba وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. Twebaza Allah atulese paka mu kifo kino ku page eno. Tumusaba Allah atusobozese tumaleko ekitabo kino tukirekera abantu munnange ku mutimbagano gwonna era abasiraamu muna mwekwasa kirala wallahi simanyi kusoma Qur'ani mazima mutuufu genda kwekwasa kimaaso ga Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.